Masi koigi jirigi thodokta hojiki angang ahum yauna masi koigi yan hanba Manipur da khaknatana all international gi hai tare country role makta asike atopada lan tonabada soraga sikiba minor sigiba khokiba di koi thengna hoi adugo hojiki jiri de thoki basiga top top pa makha oikiba masi kamai top top no haiba mutam sida hadiba farga puba kidnap toro puba haibase ekoi mi tarukni angang hunga nupi ahunga masida koina Manipur dana ahamsu oiramuni khali aduga masi India si kidnap toro chahini thani pankhak ki angang makha yauri aduga tha sahi ani makhai mukh angang makha yauri tha aduga sahi nipan angang yauri asimba yamna myoiba maki hak adu phunaba sainabadagi kapnabadagi sokraga siba nataba sum hingna pharaga pubadi hadokiba se masi ahanba oramuni khali prithibida thani pankhakki angang kidnap to soga hat pai bise masi rakpa matamda khigi kaige mani government of Manipur na aduga hujil leriba situation sida kamai phaki habse nganna khangi central force aduga state force haiba singsi tana una haitare adumaya tawam dunda kanbang ngamhodaba habse central force masung state force ki asoiba am chauna asoiba moi soiba habse government paiba haidiba si government asigi chapchaba masigi function security force bu aduga central force state force bu masi chapchana khoigi senaba ngamdaba law and order de maintain to ngamdaba haiba ama oigini khali masi kaigino matam chana kan hoba ngamdaba adigi masi kan hoba ngamdabagi namada aduga haidi mi singsi fa khreba numit degi nungdang oramje roma hatokre habse pawdum phanglabani aduda hujiki akoina internet hujiki madugi namada fajana control to hodaba aduga hujiki internet ban torpa aduga curfew rauthopa habisidi akhoi masigi hariba incident thopadagi Manipur sida muigi state government na matam sana ase control to hodaba maram chadana masigi internet ban torpa curfew rauthopa habisidi akhoi government asigi asoibagi chauna reiba aduga yengsi khoigi curfew hek lautu matam mamadadi yamna sidigi kanagi hana masigi lapa issue se sum lapa matamda curfew se pa laude internet ban tawde sumai da masigi mari lenabada internet ban torpa habisdi ekhoi praja sing khaktang dobu net internet ban tawba curfew raupasina haidiba solution asidi lakadaba natte aduna hojik lakliba asoibudu mikap tawba ngamnabagi damakta masi internet ban tawsinba aduga asoibudu ngangdanabagi tawrakpa masi tawpadagi mokoi Manipur praja da kai praja singda awaba tariba hoji yong internet maram chada internet ban tawrure hariba issue da awa pen the am lao the pen the am high the asoiba government asoiba centering asoiba Manipur Pajagi apamba high mukisi net ban tore asigi asoiba ma ani subidana masi ban torbadagi kai tori akhoi haiba Manipur leiba akhoi private thabak torba internet ki through da online ki through da sugai mate Manipur su hojiti outside ta chappa ngamdasu sida leiraga moi thabak yamna private ki yamna outside country ki phau sunar leiri makani asigi internet ban torpa sigi asu mangjaba aduga akhoi parjamiyam da apanba piba aduga parjamiyam da harassment makhan ma pirapa sida internet ban torba aduga curfew rauthopadigi curfew raubasina kai mangjage bo hoji office function tawdre aduga school college lomak kadre hoji school college hoji myam sahi loirakpagi sigi angang singi class annual exam thagdabagi mi routine pina bahorabani ada hauna bagi leirabani adu myam ge lomak syllabus ki lomak moi cover to hodaba prikhana rakpa asigumagi su ayam ba hoji ki Manipur da asigumagi
अवाब स्कूल खुदिंग प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल अदुगा होजि चलिबा म्याम अछि अदुगा ऑनलाइन दा क्लास लौरिबा म्याम असिंबगी लापासिदा अखोई असी इंटरनेट बैन तौबा कर्फ्यू लाबा सिगी केनो तोवे अदुम मसिदा हाइबा इना थमजगे मसी कोई मणिपुर गवर्नमेंट ना होजि लेरिबा मणिपुर गवर्नमेंट असिगी होजि तौरिबा इशू असिगा होजि हारिबा इंटरनेट बैन तौबा कर्फ्यू लाबा सिदा अखोई मसिदि अखोई तौफम थोक्तब्राइन खल्ली अदुगा मसी थोक्तनबगी दमक्ता मखोई हाना प्रिकॉशन लौरब्रा गवर्नमेंट ना होजि चपचाबा एक्शन कनोगी हारिबा होजि फारिबा अदुगा हटोकिबा असीगी सेंट्रल फोर्स ना क्यामुक होजि फाउसी क्यामुक चथर मोगेगी हारिबा टेररिस्ट सिंबो हटकिबा टेररिस्ट सिंबो कमागी एक्शन करी रोखले स्टेट फोर्स ना करी रोखले असीगुम्बा म्याम होजि लोखोतबगी असीगी तंगाई फदबनी अदुना मसी इरांग थोकनी हैना सुम लेबदिन यारोय इंटरनेट बैन तब सुपुदी मैम पेनब प्रजा मैम हजिकी आगांग हटोकीबा नुपी अहुम हटोकीबा असिगुम्ब मीतो हटोकीबदो असि एक्शन लौर मतम खक्दा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना सेंट्रल गवर्नमेंट मतम चाना मोगैसिबो हजिकु एक्शन लौबगी प्रोसेस अम्फो उद्रिना लौई कगिनो चथद्रि अम्फो जु चिन्नबुदी हाइरे आदु अखोय 7 days मोंदा अखोय एक्शन लौ कखनी खोककनिना क्यामुक चुंगदोरिनो अदना मसी कुंबगी लौखतब तारगदी हारिबा अखोयगी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट ना पाखरा हुजिकी मणिपुर प्रजादा हुजिक लेरी मसीदा आरान हान खक्ते थोरी अदो असी कुंब म्याम से लापो मतमदा अखोय सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिंग अदुगा अखोयगी मणिपुर की इंटेलेक्चुअल सिंग अदुगा एमएलए सिंग मोइना मणिपुर प्रजा की रिप्रेजेंट तोरिबा एमएलए पुनम असी क्यामुक अचुंबा क्यामुक अफबा मणिपुर की तौरीब इरांग सिगी मरीनबदा क्यामुक मोगी थमोइदो क्यामुक सेंगना होजि होनरिगे होनद्रिनो होनबदी उदबा होनब उद्रगा जस्ट मीडिया दा खता खोइना काउंटर तौनबा अमन हाइब अरामबदो खता पंगांग ngangnaba गवर्नमेंट साइड की सेंट्रल गवर्नमेंट साइड की एक्शन पीसफुल प्रोक्रियानमगी नतक होजिकी एक्शन लोखपियानमगी मोय प्रोसेस उदे अदुबु मीगी सुम काउंटर तौरा असुम लेबनदी मणिपुर दा थोड़ी इरांग मणिपुर दा तौरिबा इशू असिदी खोय लोइसिनबा नाइरोय अदुना होजिक मसिगी इशू सिना खा फजना टेकल तो होदब तारगदी असिदिगी हेना होजिकी 18 months सुरकबा 18 months सुरकबादा मसिदिगी अहेनबा मक लाखिगनी लौई ना मै सांगथरगदी अखोय मणिपुरगी प्रजागी लेरिबा खितंग हेक असिदिगी सांगथरबा तामतम चाना मतम लहो एक्सेल होदबा मतम चाना सेक्शन होदबा अदुदी अखोय मसि कुइथरमदना मणिपुरगी प्रजा मियांगा अदुगा सिविल ऑर्गेनाइजेशनगा असिसि difference opinion thopadegi atopade lairi atopade lan to balairi center da pressure to balairi within ekhoigi manipur leribo ekhoi sinau group majority oribo mitei khakki oiba एकोई मिसी मिना हेलक्पा अदुगा लुटपाट हेलक्पा अदुगी एकोई मसेन हटनरक्पा अदु एकोई मसेन द डिफरेंस ओपिनियन लाक्पा मसी हेलकनी लोवे मदुम याम पुनमक अदो कनुगी थोलोसी हारगदी मसी पुनमक थोलोसी हारगदी गवर्नमेंट मतम चाना मसी एक्शन मतम चाना एक्शन लौब मचंगी नत्रगदी खोइसाउनब मियामगी ओइबा इमोशन से याम हेंगलकनी अदुगा का हेने इरांग थोलकपा अमसु मिसी मिना याम हेने थोलनबगी मरम ओइगनी हाबगी वफम दे ओजा आई प्रिंट की आई खरा क्वेश्चन खरा लेरे ओजा दुना आई खरा तेन खुंबिरो हंदते आई क्वेश्चन खरा याम हंगजगे ओजा दा अखोय द प्रिंट की अखोगी न्यूज़ आर्टिकल अमक नै दोथोक्सबजे प्रिंट इंटरव्यू मक लवे मणिपुर की हानगी फॉर्मर गवर्नर ऑफ मणिपुर अनुषा उइके हाबे तारे हंदकी इरांग सिदा मियामगी sympathy am win tawkiba aduga manipuri miyam ni yamna appreciate tawkiba governor ama ni haiba tai yamna mana handaki irang sida magi empathy amadi sympathy sim miyam go yam dangna phongdo umba wafam miyam magi adun maram orga miyam ni yam dong sigi ma se mang print the phongdo ko wafam it's an explosive statement haiba tare especially when it comes from a former governor of manipur mana haiba je prime minister ki office ta aina hanjin request kayarak hanna tawjai
amasung Manipur gi CSO mayam amana hanjin mahakpu Manipur da lakpinaba hanjin request tawrajo mana sungak lakhide karigino khangde ai susini mana haibase ado ai ngai hai mana haibase prime minister na ngasi phawo Manipur da chatabase karigino haibase and in some article news article mamang da the way gi news article ma da phongdoki bada because of this statement have that mamang da chapmana na prime minister da ina lakna ba haijabani edu lakte haibagi matang si makna national news ki interview ma da phongdo ubana maram orakanda mahaki governor ki post se cost of hiba male haidana mamang da phongdo hiba phawlei adu ngang interview da mahak da phongdo iba wafam zai central government must restore the trust public ki trust ya magan restore to godobani adu prime minister office ta hanjin mana request tawgi mana governor oiringai matamda adu prime minister lakhi de karigino khangde sin kari havini masi khoi yimya base sahi tha ni paming da khoi Manipur param punamakna honorable prime minister bu masi Manipur la piu hai aduga Manipur gi issue si wahi amhak tasu haibi haningi masi khoina ubadi mana hoji mayam gi pressure aduga government gi pressure aduga government de pressure pi de rakhangde adugo miyam gi pressure pi re aduga hoji honorable governor su pressure pi re masi leiba issue asigi damakta kanna masi kano honorable prime minister da hajabam tanda hoifa wa ngang bidaba issue asigi matangda peace ki so ngang daba habase honorable kanena akhoi governor na have pau tabi dre na hairoji aduji masi khoina sum yengbada akhoi yeng yabadi ko akhoi gi lambiya chumlambiya dubu akhoi ujabadi kaigam masi issue asigi prime minister gi knowledge yawaga chatharaba rakpa issue ermagadi conflict relibasi honorable prime minister gi office or honorable prime minister home minister gi understanding makhada le dabdi ya do mian ubadi le dabdi gi mo understanding how do gi government kono gi prime minister ga home minister ga masi khangnaga tawkhiba issue thodok thokpa asida makhoina understanding hana leraga thohalakpa issue malakpa adudigi ni mana laktaba aduga mana ngangaktaba haibasi miyamna adudi moina tawge moina tawani hana disalo khramutungda thokpa issue nina moina hoji pharakta loisinba moigi thajaba maka kanogi moi pandamama mi khangdaba secret oiba agenda amakaki adugi malakpa yo madugi degree yo difaudi ma wangangtaba ke mo understand lo yamdo batadi nandigi di masi athuom tam lo silo haipusi aba amalle lak muni khalle mandi community ani khaki conflict le divasida honorable prime minister na aduga home minister na concern oriba state asigi honorable chief minister na lead toriba government asida nakoi athum damsi loisilu hana hailaktaba aduga government of Manipur nasu prime minister da home minister da open oina masi susi loisinna damakta pressure pi da bajada pi da sina aduga hailaktaba siga aduji baba ami gi makta kai leirabno haibdo koina question to phon thoi kumamdi ekoi yamna ikai khunarba Manipur gi governor masa mak so high level na adudi hanagi governor na high level na masida khoina kai damakta masi khoina yengmi aba mukhak aina mta thamjegi asi issue si yamna serious oi ade masi gi governor Manipur da hojik leiba thata ni pan chang ofau haibo wahi mukhakta kuki do orusu suda orusu Sugni Sindo, Jika Hariba, Chatariba, Mihat Mipunda, Chatariba, Aluga, Kusukurai, Hena Paraga, Ladiba, innocence in the attack over Kopa, Punamak, Toriba, Miam City, Akwe, Indiagi, central government also, state government also, I see Yafum talked in Lowy, Kukido also, Aluga, Ladiba, Quesina, Metegi group, or so, Hariba, illegal over, Aluga. Mi chataba mi tawiya da constitution ni makada ek makagi wang mada chatariba mitay oisno atoba jati oisno koki oisno masida tofam thokpa masigi irang isi laksin labagi namakta hojik phau government gi mathau
पाइबीरिबा सेंट्रल टू सेंट्रल ने दो मुना लॉ एंड ऑर्डर सिटी स्टेट सब्जेक्ट ओइबनिना मसीदा हारिबा गवर्नमेंट सिना केगिनो तो हुजिक मसी इशू मी सिरा फाव अदुगा हटनर फाव स्टेट फोर्सिंग का सिनरी स्टेट फोर्सिंग कनाना कंट्रोल तोरी स्टेट फोर्स ना के सिगे दमक्ता मिशन बसिंग सिगी कमाइन एक्शन स्टेट फोर्स ना कमाइन फाव हुजिक चथरी हुजिक हारिबा स्टेट सेंट्रल फोर्स तो खोबा होजिक जेरी जे थोकी बम याम अदु होजिक स्टेट फोर्स ना कमाइन न चथरी अदु कैबिनेट ना डिसीजन लोगा कमाइन मो कमिंग ऑप्शन के तौदे असी सेंट्रल ना गाइब द काउ ओइदेवा इमीडिएटली एक तोगदबदी स्टेट फोर्स सिंसे सिनगदबनी हाइबा ए थमजनिंग हेबा अदुगा अनिसुबरा होजिकी हाइबा होजिकी इशू असिदा होजिकी आइनिदी क्वाइ चिंगनबसिदी होजिक लेदिबा इशू थोइसी सेन मामिगानिको एग्जैक्टली नते सब्जेक्ट टू करेक्शन स्टेट द असुकबे मणिपुर द इंडिया द थोक्ट्रिबा अदुगा इंडिया मनुंग स्टेट तोपदा थोक्तबा फॉरेनर्स इन्वॉल्व तोरे हरिबा अदुगा टेररिस्ट लागा स्टेट इंडिजिनस ओरिबा मिटे मणिपुर असि थुकाइनबि दमक्ता एमएलए ता मुक्सु ओपनली ओना तोरकांस फाव कनोना सेंट्रल गवर्नमेंट सो लौरो नंग मोइगी एमएलए सिंग एक्शन लो पार्टी की लाइन सु यादे एक कॉन्स्टिट्यूशन सु यादे मणिपुर स्टेट की कनो सु यादे अदु एक्शन लो है ना सेंट्रल सु हरक्तबा अदु स्टेट गवर्नमेंट सु मदु मोहि ता लो याबा लेरबा फाव एक्शन लो यारबा फाव स्पीकर ने लोग यार फाव और बस टीम से हाथ जो स्पीकर ने फोटो गए तो भी यार बा असी फाव काइशु तो हंदना सुम थंबा अरुब एखुई के अगेंस्ट सुंगांग फाव तो जबदि साइन हाइबदो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिडन एजेंडा यावरबरा हाई चिंगना अदुगा होजिकी परेराम मतुंग आई खतंग हतम परेराम दा होजिकिना अरबल टीम सेनसु हाइखरे अथु मदम द मोय थिदोकना बो कॉम्बिंग ऑपरेशन चतनबा मसि कन चपचान एक्सेलरोनी हाइरे अदु थी जोसु यारे ओपनली थोरे बो परेराना एखुना मसीगी रमन खुमनी हाइखरे अदुदी थीबिने दका होइद्रे मा किंग पिन ओइरे को मा वो फारकंदा अतोबो फानिगे दका होइद्रे मा फारकंदा मा वो फारकंदा हाइदिबो मिसिंग इन्वॉल्वमेंट ओइबा स्पोर्ट ता किडनैप ओइबो मिसिंग दो हाइ परेराना थाबनी लोबि यारे अदुदी मुखोय परेन फारकंदा मा किंग पिन ओइरबनिना मसाना लाउथोए नो थीदोसु यारे आई खुइना माबु रमन सिंहबनी मुखोय रमन सिंहबनी हाइगबन पासे होइबो ऑनरेबल गवर्नमेंट के गुदमक मसी मथक्ता कैबिनेट डिसीजन अमलोगा अथुबम तंदा एनआई सिनेमा दका होदे फानबा माबो सि फारगा पुरकदबनी मदुबो अमे मदुगी एक्शन से गवर्नमेंट ना तसेंगा मणिपुर कन पामगदी इशू से मसी गवर्नमेंट यावदे सेंट्रल यावदे स्टेट गवर्नमेंट यावदे कॉन्फ्लिक्ट अनि से थोड़ी से को यावदे हजी अथुम दन फाबा चंगी अदुगा कनुगी स्टेट फोर्स ना मसी फावना ऑर्डर मक होम मिनिस्टर लिगी थोरगा अथुम दन इम्फाल पुरो मा कॉन्फ्लिक्ट से मा किंग पिलोरे ना मा फानबा सेलोगदी मसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से थमोय सेंगे मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट सिदा मोगी हिडन एजेंडा यार मोरो इन लोग याय के मोसी फाव फादब तारगदी हिडन एजेंडा लेगा ब्राइब दो पजामियाम मणिपुर पजामियाम ना लेरिबो मणिपुर नुसिजबो पुनमक पब्लिक पुनमक ना मसी एखोय सेंट्रल चिंगनरिबा स्टेट गवर्नमेंट चिंगनरिबा पुनमक असे मसी फादी फादी को ओरेना लवेना आई थमजगे ओके यामना इकोगी यामना स्ट्रांग एंड वेरी पावरफुल स्टेटमेंट नि कोई ओजा फंगमैदगी फुंदोरि वहंजे ओजा दा याम तेना क्वेश्चन करे दंगा लाक्चो होगे ओजा दा लाक्चनिंगबा मोरिबो वहंसिंजे ममांग दा इकोगी यामना लाइबक थि बाय तारे वेरी अनफॉर्चुनेट अदुगा एंड कंडेमनेबल हाइबे तारे ओ मैम लोइद कंडेम तोनगी बसे इकोगी ममांग दा नेकेड पैरेट की ओइबा यामना लुजदब थोंग अमक थोखि बजिनी मसिमक याम फजदब थौदुक नै हाइदन मैम ऑल वाइट लोइद कंडेम तोवे बट व्हेन इट कम्स टू हलकी innocent soul taru khaktung nupi ahum amasung angang ahum bu mihathina in a terror act maran karim da leitaba that have nothing to do with housing level conflict ga kari mai leina se tabe chamba angang macha maron phabu thoktriba yauna miyoi taruk se
यामना तमथीब मोंग ब्रूटली मोइसे स्लॉटर तौरबा मतुंगदा मसिगी मतंग नन ऑफ द सेंट्रल लीडर्स including the home minister, including the prime minister, how to follow up on the Fundor Polatri, other public condemnation, and a vote or polatry, Massimatanga was a kind. Masi Kugi date 3 November, Sida Mogi, P. Tongdana, and P. Ni Puri having the Honorable Prime Minister, House the Pork and then Toki, Honorable Home Minister Toki, the Manipur Pada Punamakna, Madu Indagi intellectual Miamsu, or the Maruna BGP government as condemned Toki. Adu Maduna Ham is Netico. Monaji, Manipur, Sitokiba, P. Tongdan Pubagi, a Chaptaba. I do condemn to it. I do state a top of the show. Masiki issue not of that. Pitonaga, Bazaar Puraga, Minian, cow, Kuvan, Kompang, cow, Pu, Pukibagi, state a top of Lake Nico. I do Maduda Sukimatic. Manipur, Smito, Bakopa, Masigi, Minda, Nupi, and Nikaki, Pitomba, Puki, and Pitom, and then a Puki have to give the Mota, Akui, Yamna Manipur, Huntana, Yamna state sentence, party, prime, even prime minister Nepal, Yam Huntana Kuibu, can you give meaning she later, Azuka Miam, Tokiba, Miama Togaba, me Manatoba, Toki, Yam Huntana, Nanki, Adubu, Kaigi the Moktan, see, people's na, people's Manipur Pazakna in the other Toba Sahedo. 8 months cut Oriba, Adu kidnap Toraga, Paraga, Hatpada, Ma, Honorable Prime Minister, Wangang de, condemned of de, Adua, Home Secretary condemned of de, Governor Manipur Excelori, Asina Tapodi, Prime Minister Namta, example Piga, 100 can UP the Jansi Hospital, Jansi Rani Hospital, the Amankra, Maisha Siki Boka. Adu di mais sharaga sikhi sore sikhi never adu madu di mana condemn padan to we prime minister adu hojik di khangna pharaga kinep toga hat bagi wahi am pangthok to ba habsi ekoi manipur parsa punamakna pendena adu stingari ba punamak si long ge sum phongdokrakpa summa mansilakpa malakpa aduji mukhoina hawan ningbagi mongda hawalakpa mansilakpa manbai biniko taw moina tawran do budi yai do paja miyam ni mansilakpa Manipur gi tawpham thokpa miyam hai da bagi makta ase honorable prime minister manawana mising mai khai nai te bida achumbada leblaga masiki conflict se loisinge haraga di wahai hujipo 18 months sura pha ngang da vibes Nungi Wakalum Kay Labano, have to Manipur Paja, Pumakna, Hangpam Toki and I come to you. Okay, Yam Noise.